Pozdrav svima, u ovom tutorijalu ću vam objasniti kako možete instalirati Joomla na vaš računar ili localhost, kako god vam je reći, pomoću programa Xampp koji možete preuzeti besplatno sa njihovog web sajta. Moja verzija programa nije najnovija, ali to neće izmeniti mnogo stvari, tako da vam je svejedno. Ukoliko imate neku stariju verziju, slobodno možete sa njom instalirati, a možete i preuzeti najnoviju. Prvi korak jeste instalacija samog programa. Program je instaliran, pokrenut je Apache i MySQL baza. Preko nekog vašeg brauzera, recimo Firefox, Mozilla, nebitno, kucate localhost, enter. Prilikom prvog pokretanja program nakon instalacije izaberite neki od ponuđenih jezika, naravno pretpostavljam da ćete izabrati engleski, ali dobro. phpMyAdmin, znači uđete u phpMyAdmin i tu već imate jednu bazu pod imenom test. Dakle, ne morate kreirati, a možete kreirati novu, ali već imate ponuđenu bazu test koju ću ja iskoristiti za instaliranje jedne Joomla. Program je instaliran u folderu Xampp koji se nalazi u partiji C i u folderu htdocs ćete napraviti novi folder pod imenom, recimo, Joomla, u koji ćete ekstratovati neku od ponuđenih Joomli, nebitno da li je to sad 1.5 ili 2.5, zavisi u koji hoćete da radite. Da biste pristupili, kako da kažem, toj direktivi, samo kucate localhost kroz i ime foldera, u ovom slučaju Joomla, i on će vas odvesti na početnu stranicu tog sajta, to jest foldera, i sve što drugi korak je instalacija Joomle. Izaberete jedan od ponuđenih jezika. Ime servera localhost, korisničko ime root, lozinka nije potrebna i ime baze podataka. Rekoh malo pre da ćemo iskoristiti bazu pod imenom test. Dakle, ime baze je test. Ime sajta test. Vaša pošta, dobro, elektronska, stavit ćemo ovako. Šifra će nam biti test. Doduše, vi možete šifru staviti koju hoćete i naravno možete staviti tu vaš mail slobodno. Sve što treba je da izbrišemo instalacioni folder i da se ulogujemo na panel ili da vidimo početnu stranicu sajta. Korisničko ime vam je uvek admin, što se tiče Joomla 1.5. U Joomla 2.5 vi ćete izabrati koje će da vam bude korisničko ime, dok vam je ovdje početno korisničko ime po defaultu admin. Password test. I naša Joomla je uspešno instalirana. To bi bilo to.
Hvala.